Laitkam byllai multiple job vacancies kijing pentip Laitkam gelabuk lang khanika video kumba shipau lalu khatwai tali kijing pentip Laitkam te japat kawai hadan kawai pan kanika panengkong kadai jong ka district medical and health officer East Khasi district ka khot application namta south lagi post medical officer kawai jong ka NN sub center under NHM but kawai di jong ka NM UHWC under 15 Finance Commission. Kani kadai nakabenta contractual basis namta khatwai benai. Namta medical officer de MBBS na medical naki recognized medical institution. Namta ba register ila de beraka MCI lana NMC lana State Medical Council. Kala ati Google Form link pila ban choose lech to ka link tho itu kidak barok hat hapok ka website bat pensa la ban register ila de. Tenang ta sakane ka NM sub center under NHM kadang siu kadai khanda ajar bla pendap jing play NM atau recognize ka Indian Nursing Council ane ka medic atau register ile pat ka Meghalaya Nursing Council atau NM UHWC under 15 Finance Commission kadang siu di khan yo ajar san spa bla pendap NM kedoro ka certificate tarikh do ban boy application form namun takane is laitali ki post kadai hadu sau baje jan mit jong ka san tarik ubanai jamang arajar penriu hapendap link ba kato ka Google Form link atau kato kadang gajing patha ba kato ka general information habe dai pat gajing pendap yaki ya kato ka online form hap submit ya ka single PDF kataru hap dai hapo CMB ikot ke selabran kam tenang ta hap register tangka waika Gmail. Dapat sakanai kajing pentem Laitkam nakanik online turn service center namta ka post office supervisor hapo jakade one thorba block 2 Shillong kibala pendap graduate but diploma hak computer application nata bladan shisnam working experience nata ba nang berkeren English Khasi but Hindi tekane kasa jingsiu kadai shipau hajar kasadan ka bonus incentive berka increment ro shipau hajar manu 10% manu snam tangna yakani laong tangki ki kenthai kala banthap yakani ka kam ka portrait kada shipau baje masta do para baje men te pla ban para so me jong pisha on riu not lai not khandai wei lai sausan ane khandai pran riu lai not ar lai san not te kan ede chupate naka online turn service center. Ternyata mentapat saya kanai kajing pentep babut kajing pentep Laitkam babut kanai kadai jong ka social service center apa Archbishop House Laim Kra Shillong nak bantaki arteli ki post tarik khadu poi application form kar naka CV patki xerox copy photocopy jong ki original documents kadai hadon riu tarik benai jemang araja arpri habdu kapor san baji janmin tapi pun poi hadin kata nam priang show tekapo ka ki post di program manager kajing siu arpusan ajar perkiti pela pendap jing puli master of social work nang ta contractual employment kadai na benta arsnam kita ke skills but ki knowledge required proficiency in English Khasi language bantho berban kran sabar kita ki wei pergi jaran kam ta skills but knowledge tan saka block zone coordinator ka sadon kajing siu kadai khat prahaja bakati kibala bantap kedai graduate hakana orang lagi boleh kanero contractual nakabanta arsnam kanero apa proficiency in English Khasi language ta communication skills nang ta panang berterikam berki komputer berki application pada apa komputer nang ta kanai kasadan kam ikri post ban hablech sang keleng kat kom kajaran kam tan hablong ba kidon ta skills pan building rapo hamnang betri kambat ki community nata hapitri lang group ka team nepai mentapat saya kanai ka jing pentep Laitkam kanai kadai na dia foundation na kapenta pratali ki post ka post ka keteng ka post ka community mobilizers ka light pratali nam tadi ka post kaca kada jaka kada hapo East Khasi Hills Meghalaya
Key responsibilities will be responsible for assigned villages, ensure timely delivery of project deliverables and milestones in the field. And the building and maintain relationships with community members and team makers with local leaders. The collect and compile project data, including beneficiary information, key stories, prepare and submit regular field reports to reporting officer and management. Kibala bantat la bantai gitu ki graduate anaki ki cimpuli berangkat di graduate. Nang ta ki freshers ru ki barang sudah pas ki recent graduates ki la bantat. Kani hablong bakaloi ban laj seking cakan kandong jangka Meghalaya. Ka ki banai bantrai kadai pra banai bat kajing siu manusnam kadai iwai poin pra lak hado ar pon ar lak. Pak CB Jongpi bercover letter sa recruitment@diafoundation.in. Hal na siya katsan tarik ubanay jamang arajar penri. Tanang ta ki ong balapan sluri kan thairo bantap ya kanika post. Dan ta cingti bakam liaro pilapan baca tu ka website diafoundation.in. Kanika top lightly jupatep Laitkam kawai batho khot nam daga post trainee sub editors and trainee reporters nak pandaga Shillong time sprint Meghalaya. Tapi day graduate nang ta bat tepet pan ya batho nang ta bakala ban snaya ka kam neka career ha ka print journalism te phila ban tap ta ka post kadai kat kom ka jinglat bat balap din ka successful completion of training and sa penrong regular ha ka kam. Pak si bijong pi but testimonials ki kot keslapan kam sa kato ke email careers with st@shillongtimes.com halan iswa ka katway tarik panai jamang arjara penri. Tesakan kawai patho LIC Bima Saki recruitment kalai ka post na mentaki kentai kadai ka part time full time ka stipend manu banai de nyau hajar pat ka commission kaneka ka dai ka namta ka kam kalawai ro babiang ba. Kandai sau lain riway not lai ar nyau ri ta jing te bakam ne. Tesakan kawai ka patho ba dan kam ya kini ki wanted male guest house. Kidan kam ya ki senrang naga benta ka guest house plus kadang ka loading unloading tiles bar accommodation ro sapen biang. Aban pon nyau not san tu nomor belai pila aban pon. Tenang ta sakan kawai batho job opening haka 7 Hills Next Gram Limited hiring dynamic result oriented business development executives from Shillong. Te ki belaban tap ya ka post kita gitu ki graduate belaban graduate but ki badan ko basisnam hadu likes nam experience ha ki line jo ki fields ki sales but client engagement. Man apply pi hapa ka CB jong pi careers@7hng.in nane how to WhatsApp number. Ne pelaban phone ro the WhatsApp number. Kana nyo sao nyo san nyo. Tak itu extension ro line not kandai. Nang ta pelaban lech to website ro bante bekam dia 7hng.in/careers. Tanang ta kadan sakanai ka jing bante ka wai patho ngan patho required tan kam office assistant but receptionist pelaban phone kandai sau prasan not iway. Tang ta sakanai ka top patho Laitkam hapo JN Suzuki nakapanta ka jawai pat mongam. Kam de corporate sales field sales executive field. Kibla mantap kepada pendap jeng pulai class 12 pak si bijong pi siau kendai line riu kendai not san nyon riu not. Tang ta don kam nong trai hadukan daki kentai pila ban pon kendai sau line riu san kendai ar riu lai pra. Tenang ta sekan gawai permanent vacancy na kamenta kena ka ayur ke bedik company pernah po Shillong karan kam ke basan pongot kena naki nong trai na menta ka office panang pli thamai kani ro penya de katrat dari kam jong kaneka ayur bedik company po Shillong kajing siu san hajar do arpu san hajar tiba pendap jing pulai class 12 class kiba pendap jing pulai class 8 sajrang nang tak badan apa arpu prasnam kila abantam aban puno pranyo kendai sa pra not riu pra ba kendai nyo sa iwe nyo lai ariwe nyo te tangke ni ke petep Laitkam
Hublai sibun ya pi barok bapat ya kanika video.